Poštovanje svima, blagoslovljeni bili i na početku ove jedne moje kratke priče objasnit ću vam ovu fotografiju koju vidite. Na ovoj fotografiji vidimo čovjeka kako hoda Božjim putem. Božji put je pravac, osvijetljen je najjačom svjetlinom, to je tolika jaka svjetlost da ni jedna tama ne može poći tom svjetlošću. Ne može, jer jednostavno toliko je jaka svjetlost. Na kraju te svjetlosti vidimo Božju ljubav, vidimo križ, vidimo sve ono što nam Gospodin Isus Krist Sin Božji daje. A to je ljubav, poštovanje, daje nam sve ono što tama ne daje. A to je ljubav prema svakom čovjeku, svakoj osobi, svakoj napačenoj duši, svakom neprijatelju, svakoj osobi koja leži i ide tamo. Naime, na ovoj slici vidimo i lijevo i desno vodu. To je ocean, to je rijeka, to je mutno, to je duboko. Mi ne vidimo što se nalazi u toj rijeci. Mi nismo svjesni što je u toj rijeci, ali mi smo svjesni kada idemo Božjim putem da mi vidimo sve. Zato što Božji put toliko ima svjetlosti, toliku svjetlosti Božji put daje, da ti već vidiš ako ćeš naići na neku prepreku. Ali ako samo skreneš lijevo ili skreneš desno, nećeš ništa vidjeti. Plivat ćeš, ali nećeš se spasiti. Jer ćeš plivati u grijesima modernog načina života, grijesima nekih svojih grijeha plivat ćeš. Koliko dugo možeš plivati u toj rijeci? Koliko dugo možeš plivati u rijeci i ići svojim putem, a ne putem na koji te Bog poziva, a to je ljubav, to je opraštanje, to je molitva, to je čistoća, to je odricanje od ovakvog svijeta. Kad kažem odricanje od ovakvog svijeta, onda mislim na odricanje svih grijeha. Širimo ljubav, širimo evanđelje, širimo Božju riječ. To nas poziva, dragi Bog, to nas poziva Isus Krist, Sin Božji. Ali, kao što rekoh, Božjim putem kad ideš, on toliko svijetli da jednostavno ti vidiš svaku zamku, svaku prepreku, svaku, ajmo reći, pokušaj da vas odvede lijevo i odnese desno. Isto tako, mnogi će se pitati, ako je Božji put ravan i ako Božji put toliku svjetlost ima, kako onda opet na njemu imaju neke prepreke? Znate, uvijek će neko sa strane dobaciti takvu riječ, a ja ću mu odgovoriti ovako. Te prepreke koje stoje, to su prepreke koje ja moram prijeći. To je ona unutrašnja borba mene, a ne ono što se nalazi na putu prema ljubavi prema Bogu. Jer ljubav Bog daje i Bog nam je dao ljubav i on je ljubav. Ali ono što mi u sebi imamo je ta prepreka koju mi sebi stavljamo. Upravo tu prepreku mi stavljamo, nitko drugi. Nego je mi stavljamo, ali kad idemo Božjim putem mi tu prepreku zaobiđemo i vidimo. A zamislite se samo ovo, kaže, sjećam se jednom kad sam nakon krštenja, kad sam svom kolegi rekao, krstio sam se, uvidio sam svoje gluposti, uvidio sam svoje ludosti, uvidio sam da se utapam u toj rijeci jer više nisam vidio dno te rijeke jer je toliko duboka bila da samo su se lijepili za mene grijesi. Znači bio sam totalno gotovo odvojen od svega, a još nisam bio kršten. Nakon krštenja polako sam se čistio i čistim se i čistit ću se do kraja svoga života. Međutim, ono što vam hoću reći, kad sam kolegi to objasnio, on je prvo što mi je rekao, kaže, super, kaže, sad možeš, kaže, ići na cure, možeš ići na prostitutke, pa se možeš ispovijedati. Vidite, braćo i sestre, upravo je, ja sam njemu rekao, on je rekao, ok, ako ti imaš tako, ja poštujem to tvoje. Ali onaj trenutak, one riječi, on je to možda rekao nenamjerno. Morate shvatiti da nekad ljudi ne kažu to namjerno, ali ja mu reći, gledat ćemo malo sa duhovne strane. On je htio ispitati mene da vidi da li bi ja pokleknuo starim grijesima. Znači, pazite, ušli ste u novi život, obratili ste se i odbacili ste sve grijehe i sad hoćete ići u miru i tišini prema Bogu i kako god da imate patnju, idete pravim putem. Jer vas Bog na to poziva. Poziva vas da budete dobri, da budete pošteni, da budete i širite ljubav. Međutim, u onome momentu, kad je on meni rekao, znaš, možeš se ispovijedati ponovo. Sad zamislite ovo.
kad neko kaže da li je masturbiranje ili samozadovoljavanje grijeh, itekako je grijeh. Jer zato što kršite i radite bludnost. Pazite ovo, ne možete, ako ja svaki dan obavljam samozadovoljavanje i svaku večer se molim i tražim oprost, a ne želim prihvatiti da radim grijeh. Što znači da ne samo uz samozadovoljavanje, tu se znači veže i moja laž prema Bogu, tu se veže i dvoličnost, tu se veže i oholost. Znači, pazite, vi sami sebi počinjete praviti pravila. Ajmo uzeti ovako, da vam još metaforom još ljepše objasnim o čemu se radi. Znači, vi sjednete, idete Božjim putem kao na ovoj slici, uzmete stolicu, sjednete, uzmete štap za pecanje i umjesto one gliste na udici vi stavite samozadovoljavanje i zabacite tu udicu. I ta udica pada u rijeku, u more, bilo gdje, u jezero pada. Znači rijeka, more, jezero, vi ne vidite dubinu. Znate da unutra ima riba. Znači, vi ste zabacili, umjesto crva, vi ste zabacili samozadovoljavanje, blud, dvoličnost, bahatost, koju god hoćete vrstu grijeha. Vi ste to, a u ovom kontekstu uzimamo samozadovoljavanje. Vi ste to zabacili. Što mislite kad ta udica dole padne i kad vi krenete vuč, ide 10, 15, 20 riba. Svaka ta riba je jedan grijeh. Vi ne vidite dubinu te rijeke, vi ne vidite svoju sljepoću koliko dugo padate kad dopustite da vas zlo zavara i kaže masturbiranje nije grijeh, samozadovoljavanje nije grijeh. Jer vi vučete iz te rijeke puno gore grijehe od onih koji ste već napravili. Umjesto da ispovjedite taj grijeh, vi ćete ga možda prešutiti, pa ćete ići Božjim putem lagano, pa ćete zastati, pa ćete onda zabacivati stalno tu udicu i iz te rijeke ćete konstantno vaditi mnogo gore grijehe od prethodnog grijeha koji ste napravili. I na kraju šta će se desiti? Desit će se o tom da ćete na ovom putu Božjem kleknuti i zaplakati i reći Bože, oprosti mi, nisam znao. Nisi znao i znao si, zato što te povukla ta, ajmo reći, rijeka, povuklo te to jezero, povuklo te to more. Jer pazite, to more je u jednu ruku kao privlačno. Znate ono, grijesi su ovo, ma znaš, aj malo ću ovo, upravo taj mali grijeh vuče onaj veliki grijeh, ali ti to moraš sam spoznat, moraš svoje srce otvoriti prema Duhu Svetom da te vodi, da ti pokaže. A to možeš učiniti tako da sve te grijehe koje imaš odrežeš. Znači, kad kaže bludnost, kaže, ok, neću spavat sa curama toliko, neću mijenjati dečke, pa toga malo ću se kod kuće samo zadovoljavati i misliš da će samo sad na tom. Znači, evo ja vam govorim kao jedan bludnik koji je, znači, doslovno, pazite sad ovo, ja sam krenuo s time, prvo je krenuo tako, pa više nisam mogao spavati, pa sam gledao po 3 sata porno filmove, pa kad to više nisam mogao, bilo mi je dosadno da sam kupio i kamere, imao sve, fotografirao prirodu, a onda mi je naumpalo, zašto sebe ne bi slikao golog, pa sam počeo kupovati ovo, pa kupovati ono pokoj. Znači, u šta se to pretvorilo? Znači, pretvorilo se u perverznost i razvratnost. Užas, znači užas, povraćam se samo kad pomislim što sam radio, a krenuo je samo zadovoljavanje. Ljudi moji, koliko je rijeka, jezero, koliko je ocean dubok i težak i neistražen, toliko su grijesi teški. Ali mi to ne uvidimo, jer ne želimo srce otvoriti prema Duhu Svetome i Gospodinu Isusu Kristu, Sinu Božijem i Bogu Ocu svemoguće. Idite putem Božijim, jer njegova svjetlina i svjetlost je toliko jaka da ćete svaki grijeh i svaku prepreku ispred sebe vidjeti. I ustrajite u tom da nemate prema nikome mržnju niti srdžbu, da se srđite na nekog, da šta on meni ima govoriti, nego samo šutite, molite, ako treba i plačite. Jer kaže, zašto vjernik pati? Pa vjernik pati zato što gleda svu tu nepravdu, gleda i ne vjeruje i ne može povjerovati da ljudi samo tako ovako prihvaćaju kao grijeh ili još gore prave pravila, ja sam pravio pravila, šta ima veze masturbirati.
Pa šta ima veze razvratan bit, pa šta ima veze perverzan bit, pa šta ima veze gledat druge žene, pa šta ima veze ovo, pa šta ima... Pa tu se navezalo i to je ta udica, kužite, vi ono mislite, zabacio sam udicu, idem pecati, pa vi navučete stotine drugih grijeha u sebi, ali to je polako, ti grijesi su kao onako kockice Lego, polako vas gradi oko srca, kad vam zatvori srce, kad vas čepa zlo, onda se pitate pa kako je to moguće. Moguće je ljudi, moguće je. Zato vam kažem, čuvajte se zla i čuvajte se vraga i sotone, jer on vas polako pokušava odvući od Božjeg puta, a Božji put je jedini pravi put. I kako je nama naš Isus Krist Sin Božji rekao, ja sam život, istina i put. I druge nema. Isus Krist Sin Božji i njegova svjetlina, Božja svjetlina je toliko jaka. Na tom putu svaki ćete grijeh vidjeti. Samo ostanite ustrajani i šutite. Molite, plačite, pokleknite, šta god. Samo ustrajite u tom da ne budete zli i loši. Budete blagoslovljeni i budete pozdravljeni i nadam se da ćete kroz ovaj tekst, kroz ovaj video razumjeti što znači biti ribič na Božjem putu. Ne budite ribič na Božjem putu, nego budite vjernik.